Pozdrav dragi moji, svi ste danas upoznati da se odigrala promocija knjige supruge Aljbina Kurtija, predsjednika lažne države Kosovo, i možete dobro da vidite kako deluje ta duboka država na Zapadnom Balkanu, koja je povezana sa svim ostalim zemljama i štetno deluje po nacionalni korpus i države i narode u kojima se nalazi. Vidjeli ste da pored situacije napete koju su napravili drugi deo te duboke države i promociju knjige koji su radili drugi deo takođe duboke države, da orkestrirano rade već koliko kroz vekove na uništenju srpskog naroda. Znači morate dobro shvatite, ne smete ovlaš da pređete preko te informacije i da kažete to je slučajno se desilo, ko zna ko je kriv. Potpisnici su tamo, znate imena, znate udruženja i shvatite da oni su jači od bilo koje države i da rade ono što je u njihov planu za uništenje naših naroda. Veliki pozdrav za sve vas. Kada znate ko su oni, bojkotujte njihove proizvode i sve ostalo što sledi. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli!